Fondation Grand Kassai. Trop parler, petit way, Jalen Churches, musique nyoye, tubaleje bokwimba, kabango mukala, mwengele karambo, joko tukundemba, kabene solani. Wemba mwimbi wa muvilewo, wemba mwimbi wa muvilewo, sembe chamwaye, mwimbi wa muvilewo na wongwa utuyomba, mwabana mambwe, mwimbi wa muvilewo na wongwa utuyomba, wachibande. Wajwa kutuila banyema baye, wajwa kutuila banyema baya, mwimbi wa muvila chena ngafuila mumitanda, kaleja bane na mwagulu atabilamba, bajinanyi kabena bananga nanyi, jinyoru mwata, benjikaya welela munda mweba, sele wanyi jinanga jamuchima, imoyo wanyi lumpo. Bidi kushansa kabyena mpalanchi jengwe, ngaji katende nino mpanda nsega yinga, mwabano mamuchanyi chiwumpu nino abanya nsega yinga. Bagena bamwana demba mbajinga demba, chondu wa mamu, tetu bangasa nenda kumuchira, mwabano mamwe, mwadi ungangela mwagadanga, balandu anshinga, bande diji bongo kumpesha bilam, chilembi cha mwaje, mamwenu wanangu kumpesha mwanenda, mwabano amamu, mamwenu ni muka uosha bundunga, chilembi cha mwaje, kashama genda kunena mwalonji lwenda. Udi wama nijila mwaji wanya magayi, alidwa ye wanyi musumbi wa mbongu mbwa kumwa kuimba kwanye. Biguruje jinanga jamu chimani moye, emeka zadi juka kuba mwana lwendu lweba, chondu wa mamu chila mulemu na ujine bitu ujidi bienda, agamu na maji manana chitunga jela, biji kushansa kabyena mpalanchi jengwe, ngatu mumanye kubimba bienda kadengu, orobera wani jinanga jamu chimani moyi wanye, tubalanga na mutwanga lonji lwa kwetu, kuimba bikolangu jinyanga chimfwani, jingimba bitegeta wabantu kumwe, muganeyo kalambamba ya tata tuyaya bayanga tomba, gabena solanji wakwenda nenda butuku bwacha mujinde, arambo wanje biji kushansa kabyena mpala muganga. Ngagalota biju byakana nishimu, kasonga wemba, mumunyina mbushi mwagu lwata bilamba, kasonga wemba wagalwata sabata myakana nini lwendwe. Mamu mulela balumachi wakugenga, inji mulela mwimpa mwesha mpalo abambwandwe. Yeye mwaje, chondo wambambwe, mwajo akajila mambwe Elizabeta, mamwendo abana, kujila chikondo changu lela kwenda, chilembi cha mwaje, benda tulubalala pumbi shatwanyi, mwabano mamu, kajuwani mwanyi mukwadamba mwende shimalwe. Soli siyo ngandu wanyi musomba lo mwambagayi, yeye mwaje, kasonga njiwaku mayi malomba ngamba na nyota, njiwaku byaji bilala bitembwa tenda, kwetu kwa mwanga lai kumbanda, waku matamalala nitenda munde. Chikondo cha masanga lufu kwanga tamamu, mamule na baluma njiwaku genge. John Kamwanga, grand technicien. Yeye mwaje, mwaje akajila mamwe Elizabeta, lega la mwaji nalo kumbulisha kwetwe, kwetu kwa kasaba toka mwaku jine, mwaji kujiva kwetu kuchondu kumungamba, wika la mulumba kwa shinzu kwa kulale, mukashwa ndumba kenda chifuila bihuga, chilembe cha mwaji, kulala munzu kumoyi mutuma kunganda, kamwanda na imiteka yambe na kwa, chilembe cha mwaji, mukashwa ndumba kenda chifuila bihuga. Yeye mwaje, mwabana wamba,
chini bane jikumi kumubanjila kakesa kajumwa naku utula kubana bandumba wewe kufuta nzubwe bakwa bulonga shatulasa bana bakolamba ya kumpala baheta milamu bayakamanya kwabwe chibudangenyi yakonda ndumba uyaga sumba bubeji bakwenda lubilwe ambule chibuta cheba cha bilamba ndaku kabujimbo chibuta cha mutoye yeyi mwaju wanje chilembe chamwa kasoka yakonda ndumba nyaga sumba bilamba yakonda ndumba nyaya kasumba mabela wakuti ndumba minena kujitubwenda tungala ndumba tusukwiji twa ndumba minena bilamba bidi kushanza kabyena mpalachiye wakubala mabaga nchubuleye wakubala mabaga nchubulanshi wakubala mabaga nchubule wakubala mabaga nchubulanshi wakubala mabaga nchubule wakubala mabaga nchubuleye wakubala mabaga nchubula dembe wakubala mabaga nchubulanshi wakubala chubula 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 nyiba sekengashi datumugashi chubule chubula chubula nyiba wamba mujila mpiku umpa kuimba kwanyu mwale chondo wambambwe jila babenda ngasya mwananje mugaleyo kabangu wanyu abanda nishinga yebe sabana ndagala mwari nala mumulija wete asoma wemba wetu twakuboneza kumpeso mwachilamu bayanto waye sika bulunda lyoso birichana yonga bangwambaya ndikanyikanye wamusebelenga ndikatambaye tatongoyo mama chintu kabamba nungwewa kasongwe tumwakaluleke ngubina magoyi china mulale ni moyo wayi solaji mwabana wali kwenta nenda mumbenga mbwa walugaye tendo abana mbangimba nidikinga chikange mwabana waye langoja muchima ni moyo wayi mwabana waye shida mulemu lewudini bituji dibini wana lelwa ndaya bambunda ntambwa babunda kashama kachamano antamo ki mubunda bwala chisekeji chilombo fachi beton twasakidila kudi bonso batulonda lelo tudika biji ha 300 maison chitwa chibiji bwatumanya bwachini mijimu kayeni ya kumpala to bibinyungulukano mwabumu ijeketetas nanko lelo tudini mukulumpa weto abu mukulumpa woyi ujingani même ki Modeste Badibake Vita njimwe kala mwena mpala wa entreprise Samibo bwa espace kasaya mujimu Samibo kichini Samibo ki entreprise ujibu mpesha buko kashiba kuiba kanzubu mukananga ni mumbujimayi pinji ujingani mwabio même ndi représentant wende même ki mwena mpala wende bwa mu espace kasaya mujimu mu province yonso itanu ya apa ndi chef wa chantier mujimu même ko jufu mwa bionso epi kaji mukulumpanyi we mwina muluba mijimu ya 300 maison ijeketetanu kayi ya kumpala mijimu ijeketetan bwa rubwase tudi difficulté ya kupeta mfalang ya chibishi difficulté jijine nkweo toko banshe mujimu kumbangilu wangu ndu mwisatu toko banshe mujimu ndu mwisatu tufika mu terrain bakutu tumuku jifumwe to amani yayi mu terrain no mone chichikana kwenza tunutumina jifueta jama kuti mautu kumakeso tumvone bakaba mukwata bamukwata bamulama panda ngondu ibiji mujimu kene mutu tumina chintu na chichimu tujitu débrouiller mu de moyens de bord avec appui au gouvernement provincial bato to ko réaliser bitu jibenze bebe katika to na bafete subvention na sikantu kama kujito boli ye ujimu kala mukwata kato ntumanye bamukwatira chini muntu mukolo wabiji mukumya mwanda mukolo ni bibiji bamukwata pendant plus ou moins 2 mois kato tumanye chulumbu chijimu shindu kai justice wetu mena kato tumanye ka yutwambile clairement chijemu ibamena chinti chiba mo reprocher chingani bwana muni mokumu kujamande sur place kumbujima tujini nzubu deja sur place mi tokuluka mane ba monjil tujini nzubu mi ko deja kujitu mingi jifansh yende yilo ku monjil ya to tukibaka kanje tuibaka bishi tujibaja engager kujibantu beneluse ba batambulisha ne groupe électrogène bato bolo bokibaka nzubu jibika lanzem bene mujumbo so katero mo bafuta to tudine bena mujumba dibalu kuchisansa bajibakenda kufuchila nzubu tudine batoka bajibalu kumbuto bakutambulisha bakwe bakanzubu yeye bajibakenda kujisha ne kuba kumbulisha bakwe mokala bomboka kumwabuji basomba balomo mwabo mujumu kati byo sebini tubyaze ne chengani bala katone mo to kibwa chintu tudamande ko nyumfumu mwene jutu ngajenda mwene bulo bwende mwene kaloba kenda tutu to kumutoka mu espace kasai mikabu bwane atulekela mfumu wetu bwana mfumu wetu kala libre amuno mokutombulisha ne makuta atu mokufinancer nawo
donc nous avons dit moi bon quand on passe babatwanga tabu gouvernement bon pouvoir et passer moi république passer et lui il y a ça du bois il y a mon tout continuer le comme mu kaba beze mu moto ba yakashiji kali to basu bwana to kwa sa no comme un exemple nous dit mon boy ba to benda mo beo balu mane bakaji bana ne bakole bon se balu mo beo balu kwa chef photo basanka bikole we mon boy mu bangale félicitation mu vile mu quand mo kita bato antum basanka cha basanka jisanka jaji kema banga baje bangambele bakabangi katini men kati bangi kama na mshindo kai ni tungu mshindo kai pato katini makuta batulekela mfumu wetu abona makukala libre bwana abona makutombulisha makututa panda batoto kuna makutonga ni mijumu mfumu wenu jina jenda ngani Bumeta Samal Jamibo ngani Samibo Jamal nukaba sanzo buyi tukaba sanzo bujikum mundo mazubujikum mujenzo mu itano ya etage ya chila la koloni zubu itano ya vanshi kaji anji tumvushe kuoko nujibiba kabishi nubanye kwetu koto mambo abunyi nujiba to tatu amato amalonso bionso abi tujebe bienze ki bwachini bien retardé bokubansha kwa mujimu tu makala babansha kachu kujimishishala fanyima katika to bachi to bolo bwase tu to etijene bene sur place bokumanye bwase mushinu ka tu mo kwa sanzu boy bwani yenze plus de 50 ans kayibumbu kato c'est ainsi que gouvernorat province wa kwanta charge wa kulongo le mwaba ujumbule bina bele bikoyolo nono kaya no bama bikoyolo mbingani bati ba bikoyolo bele maloba mo kunza ba compacter kito turu kupita moto ba to ko lampinje wewu socle wa ujumu kala composer na armature en kanu ejimenze chisasa chanta kanu makumwanda muteketani makumwanda mukulu bilonda shalanzo ejata bombe ciment kami makunya 5 ani makumya nayi ne kutusha kuteka muto popo nzubu donc nzubu de plus de 5 ans et 50 ans na shamfula chihela chachi e unzubu amune tujine nunkaye na funu tang la zubu wewu ujo zubu plus de 50 ans kene na shi katumanya chibebe to na shiba muku machingo makechene chibona munda to bwalu bintu no sibiji mona bijibika la blende Nwambi nunulo makuji mfumu wajitunga balekela mfumu yenu batulekela mfumu wetu ikala libre amune mo kwa cede kuma luenda ni ko konte de bakam tubina franc bato to continuer no mujum bwalu tudina mabaza benen tu bantu ba sur place ba tomblusha ba tomblusha ne carburant kasoloni ba tomblusha ne groupe ba tomblusha ne machine ba tomblusha ne mabaye bato to konse mujum kato ne babo foto ba dijiba jonse ba to bikila bikabi to zetine bondo kaji bantu bunyi nunko baba jebishi bajini mbanza baba jebishi to munga chimwa boy mujitini bene mukale ba jibari boku ko banjile mujim mujibene mujim batin bene mujim to kuma kumya satan bya munjil bene mujim monso ba jimu jina ba jibana cafe ba jine collation wa munga chimwa munyi ni jilo ba jibana transport boku fena konzu tu jam tu de débrouiller avec des moyens de bord ba ne bantu abende bikala bimba tu mun ma tu kono mujim mujimo ibo kushika jibakai mujimu ujin chabo kushika ujimu kushika lukas bilonde shela disponibilité jikana na ji fumu etu wa mujumu kala libre ba mungu tuto mpanda ba yemu tuto mpanda tuti mo kuibaka dans un mois tumo kuibaka nzu mifita kuma kumya bichi walu nzubu mu afa shuju ngata matuku asatu chana zubo ku ruju anta matuku anachana na zubu muna kushika kukana kanwe bangu banga to kato mbazu bankana to zubu yakana nchijuku kulo wanda kimya kufika to bumu jiba kan banza confinement bibe ko je matunga makanga jile yayi kaya ni manju kufika to c'est ainsi que tu profiter ban temps ko nzibi ko le yabunya papa na shi deja tukana shimu luka ni bya munjila avant tout ko ba muju mo kana to ambile ku basomba mwabe mbangani zubu mi pesha province di Kasai kuji president mufumba lutane mumba line nini pesha zubu baje basomba mwabe mbuko kashi bo gouverneur wa mu Kasai ne bantu bende ba mu assemblée ne ba décider ne bantu bon zubu social ya bantu bon skin ya mama ne ya basalai ani ya ba commerçant ani ya ba ko je ba magistrat to zubu ya bantu bon so bonga ya bende ba mu mushinu ka buji ba ba baji mo ko fashion classe wa bantu campagne baji bantu zubu ni campagne classe wa bantu campagne bantu campagne et bo bonga ya ba déterminer aussi disposition ja ko abanya les dispositions ja ko foot to ambila ku Samibo kina bo kwa shila hinda bantu ba mumbanze muto et yo gouvernement mo ba lomba ka bi Samibo zubu binunu bisatu mu binunu bisatu am kujichulu chichimu kabiji chikala chilo ko ajutemu ya kunoka mbujimai zubu ya ini ba yashira kabiji bantu bilonde shela koje bukanji ba feta province koje pouvoir principal central. En français, nous demandons le certain plaidoyer que nous adressons au président de la République en tant que garant de la nation et le magistrat suprême, qu'il s'imprègne dans les dossiers, disons, qu'il s'intéresse dans les dossiers de notre patron pour qu'il soit libéré, au fin de pouvoir nous permettre de pouvoir continuer, poursuivre avec les travaux. Nous pensons que notre justice, la justice congolaise,
est expérimenté et contient des avocats qui sont chevronnés. Dans l'espace de 2 mois, ils ont eu le temps nécessaire pour s'imprégner du dossier de Jamal et connaître les tenants et les aboutissants. Ce qui peut leur permettre de pouvoir prononcer la sentence. S'il faut qu'il soit libéré, il est libéré. S'il faut qu'on le condamne, on le condamne. Mais pourvu que nous continuons avec les travaux. C'est la situation de notre chef puisqu'il ne sait pas financer le déroulement des travaux. Par rapport, nous avons le matériel, mais comment est-ce que nous allons payer le personnel? Comment est-ce qu'il y a des engagements, des petits engagements que nous avons contractés auprès des fournisseurs de la place? Comment est-ce que nous allons payer ça? C'est une entreprise qui s'occupe de implantation de maisons dans la République démocratique du Congo et dans d'autres pays limitrophes. Ils ont signé un contrat avec M. Karmod en Turquie et c'est l'unique qui a l'exclusivité pour l'importation de maisons fabriquées dans l'espace, dans notre pays. Chambo yetu. Wetu papa. Kadi nenu nujibamanye bimpa lutu vunalo mukasai. Fumo wajitunga wamba bwani. Batu ashito kunzu bukukasai nubanga kunengesha malu. Malu kena manenga to ndi mumanyi ne odi mumva kwakula kwa mfumo wetu chef de chantier papa Modeste. Odi mumva kwakula ni lutatu ludimu kana mtu tegena bachikwa chibwa da mfumo wetu Samibo. Kakwena kwenze kampinde bwani. Moyen propre du mwa kuikala umwambuluisha kufuta kwa bene mudimu kwenza bintu bikwa bubidi bikengela lukasa to mudimu odu kengela bantu babum mais umvuni odu kwambela mabene odini bantu 30 mu bantu 30 am kadi mudimu munen pinje bio biabi mudi sacrifier henda mbani mudimu wanje kwenda kise pourquoi odumu mwana uku présenter nzubo idi kumi itukadi bajikije munda mama tukumakese bobu baleke lamfumu makuta mamweneka yeye mulo mufimu finance makuta adia kumbana bwani mudimu wenda lukasa mudimu du mérite bantu babumi kadi mwanga bantu bakese compte tenu wa kwanyela kwa makuta adi mwakwenza na mudimu to asakijila ndonga muyetu nyako tukakujimini utumanya kasala kako ino kako tutetu mema ndi muda ngombo abena mvula kwetu kakujimini mema ndi mukwanga mukwachimuno muno bulabe bwenu bwetu kwetu twetu mena mema ndi mwana bulabe disanga kaye jiji naji disanga dini nadi ndinsagidila d'abord président wa république bwa kutelela kwa menji puisque c'est pour la première fois kache kubanyila kumakalenga wonso adi mahita mbwa musangu wa kumpala bwa tetu kumone chichikale chenze kechi tutumulombela nzambi tumwambilani akolesha ikala tumatuma tudiba muto hanyim bwa kumone mwakuyamu ni mudimu kumpala kujikisha mudimu wonso mema ni bene mudimu ni chef wetu papa Modeste to sengi kaka na chef de l'État à s'imprégner na dossier atala si qu'est-ce qu'il faut faire soit libéré ou condamné pour biso toyeba déjà situation ya chef ndengezali parce que tozana posa ba tebele na chantier normal bien sûr pour moka eza misala te so moni batu kuna anguma eza chaque jour plus de 500 personnes ba ya ko la misala tout peut-être pe bo l'année na ba rapport ba pièce oh non bazozo batute c'est parce que dit au financement eza muke tozo kene na batu ndambo par rapport ya moyen de bo tozana so na yoka bien financement gouvernement central et PC financement T ou soit ESA non mbongo ezali mais c'est bloqué, on a bloqué tous ces comptes. Nous n'avons pas encore un compte à rendre au gouvernement. Nous, notre compte, c'est à rendre à notre patron. C'est notre patron qui doit nous financer. Et c'est lui qui ne peut pas le faire parce qu'il est gardé par la justice. Tudi la mwaji, bani balekela fumo tudi bakwata, patron wa papa Modeste, bamulekela amuesha makuta, atwanga takumujumu, tuenza mujumu ewu bajilekelela. Tudi la mwaji mwa bempe tukonsu. Udu tata henda ni bikole. Tetu tudi bene bulabebu meme nje mukwanga mwene bulabebu tutusanga bikole haji mfumu wetu president Fachi Beton mututumina nzuboye mujitunga jetwemu mulubo wakabamba wakajanga nyinkunda mututumina bula bintu emu bula bobo yetu tetu hatumone bintu ebyende ni majetete tutunjingala le bikole tutujila mwaji matukonswa mbwa chinyi mfumu wetu mima na ku bintu ebyende mushindeo bana betu bakenga nyenzali tutukeba ku mijimu tuenze mijimu ni bana betu bonsoir atoko anu papa balegele patron wenda mutumina makuta tuenze mijimu ya mfumu kichimvuso kwambile tasegedela mukulumpa nyokumona bujinji nindi nyinga nsajira kumpampa la mfumu aditonga nsakajini zambi kabiji
wakumwana kache kubangambo to ni mpindio kwa ngwe kumujumwana ngwe kumusoko mtu tusaka nzambe ambe ni nzambe wa mujula tumbishibwa ninana ngatambula mafumu wetu alitunga tutulomba kokubwani bambe tule ku mfumu wetu wa mujumu mushindwani yeya kudonza ku mushindwani makuta mwek bwani kuno bakwenza bakurinira babantu kwa bambo kudajute bakumana bakwenza mujumu kali ko uyu kama mulekera ton kuno mushindwa kwa bakwenza ngwa bato to manchana no benza ku mushindwani nzambe wa mujulu alengo ku muchimu wa mfumu mfumu amone bakubwene mu walabu ayenze ko mushindwani solution mweko ku mushindwani balibele mfumu wetu watu mambo kutoka cha makwenza msamali wewe ukasala kwa kwenu utele mema njimukwambika yuwansend mwinonkolong kala mwamba ilung umteresh mema njimwina buto njimukwakalonje mukwambikai mwinonkolong chikala mwamba ilung hokwete kumbelo tasakejela ngani mkwabo mema njingamba mwabeuni tetu bonsu tuli batuilanga na mumwabeu wa mujimu wanzubu yetu tetu tuvubinjila bwani fika mumusoko wetu tumona mwakukwata mujimu kaja kumona pinjewu tetu bonsu kali bamana kulekela nkaswitu vutujimanayi bayiteko kubisasi balo kuita bamwabe bwani tumona mwakukwata midimu ya byanza kaji kumona bunene bwa mujimu jukoko bantu bimana mwinjila kibabe heta mushindo akwenza mujimu bena mujimu bajukoko papa Modesta utata bikol bwagwanyi kufuta bajukoko bunyi bwa busho mera butu jinabu tusomba gumpenga kwanjila mona wanju wangata bakwabo bagumpenga kwanjila ko wanju bweje monkachi mwina mabali bakwata mujimu bwani mujimu bwa kubanga bukwenda kubimpa hakuhangila kwa franga nukubobalekele mfumu wetu wa mujimu yeye mufura ku makuta tetu bonso abo busho maji bujibushika tuheta ku mujimu wangu kwata ni byanza bwani tumuheta kucha kuja mwabeu bilonde sheliluta turunye nyeju utatani menji kakuyima kutagweza na mujimu to chibi bantu bajibela mbili udi mutulekele kwenu twangata ku mujimu kakesa kajina kutatanu bwani muntu yonsu anja kwata nu mujimu ikaluheta ku mushindo akuvivira kumbelo pende bobalekele la mfumu franga mibwela bonso bali kumpenga kwanjila aba bajini mushindo wa kujika mwabeu tukwata mijimu balekelela mfumu alekelele gogo mfumu wetu wa mujimu bwani tetu bonso kwata mijimu mafutu mina kufuta bina bantu amweneka de baji shomera jujuba akujika pende mumusoko wetu kichi tutulomba mfumu ni gouverneur wetu tasakejela mukulumpa jikisha kunjija ndekelu mechini mokujikisha mbokule bwani dingela bantu bonso batu nabu mwabeu tasakejela dingela beno mujimu ba jibantu ampana batoto ko realiser nzubwei jikumi tasakejela dingela bokulumpa ba jutungeji notamment gouverneur wa province uji benda muje appliquer bolo mutombolo shi batoto kuma kweze mujimu uya kumpa jimwele tasakejela dingela bokulumpa ba mabala bena assemblée bya tasakejela bolo baje baloko tutome imimpa batu tanya mukumi kolo batu to visiter batu fa bukole batu nyamu mikolo bantu no toto kazo mujimu dingela bantu monso tasakejela nindindo makabe bonso bwane mujimu nzubweu mujimu wetu nzubwei miasa mwetu miasa kujimfumu wetu musungulu kujutoto nka yetu mwena kalobaka tumutanyama kumikanda kumikolo tumulombo bwane atombulusha alekela mfumu wetu tumuna makutonda kabijimu yeyi ni mijimu ko bwa tupesha kabijimu fita hapa bwane disanka dikala mo province wa Kasai Oriental menakin musale zo kenebe makasi musale kenebe makasi sotanto yaki atotiki bananda na bakin nakin déjà 260 maisons déjà tikalaki déjà kuma yango to yaki to banda awa to bani pe déjà awa ya dia 10 maisons déjà weza awa monto sala Namboujima ça n'avance pas ouais ça n'avance pas par rapport au financement na biso ne den toza awa patron na biso azana d'abord na boloko il faut que nous soyons d'abord libérés pour que nous misale qui n'est bien misale qui chasse kemba ngompo patron ye moko azala ki azola nela biloko mike moko azo s'intéresser na loko bomi na mbujima e banzile ya pasi kolongola biloko na dépôt comme eza ma pasi donc ba biloko nyonso to eza pasi ka loko na minicho tuza ki no ba bende ya pona ba beton ba biloko muso on va si ba timol déjà et ça que no financement kaka e ote pas patron na biso mais alors Sengini n'est pas président Fachi. Toujours Sengaka n'est pas président qui non ce qui a moyen à même revoir un peu comme patron na biso. Ça fait déjà 2 mois papa 82 ans na makala kuna de il y a un mystique fort. Toujours Senga vraiment atala vraiment le comme na biso bani. Patron na biso qui a za libanda déjà Samibo to tambola bien makasi. Société Samibo yana posa ko sala musala nyonso. Yana posa aussi sa musala nyonso. Ya on bomona kishasa musala kenda kimba on patron na biso za ki libanda. D'accord. Merci. Toi Sakidila, Kuji Bana Betu Bonso Batulonda.
nanga baluba batu bananga ndonga mwa kwetuka kujimini lelu mvumula kwela kunkonku invuno baluba ba nyebeja twebeji no ateleje nkayenu twela kabidi twasakidira kujibana betu baluba baba twelela menji boate tukuluwe ma bien moi ani matériel ate tukwenza na mujimo yebu drone caméra nasha mushindo kwa tantukutuku wa kulwa ni chisumbu chetu bakwenza nabu nangu tunela twasakidira wabunyi wewe ukiba kushala mutu ambuluishi wa nshinga wa nkaya wa tumatuma lwa kutuyikila tujijishinga ni batu ambuluishi mema chena ni muntu anyi mahanya utuntuma ndagenza nguto mema ningenza mujimo ni jambulusha jabalu babonsu baba tulonda mbula babushima kimushindo akambulisha mfumo wajitunga katu njijamba ni mfumo akubigile ni enza to mfumo wajitunga udi mwambulisha muchiji we mumanyi tuho katu ituho moyi mukulumpa Norbert Luzau na sha kulumpa Fredi Chibangu katu tukuho moyi konku nyabunyi twenje mujimo kadika no homoyi wa kutwambulisha to tujishinga jambulisha je na shamuno libaji buncha kaji tujano twenza mujimo hanyi mpeta kumpunga mpatuka ngenza ngarukila nkadi buncha hanyi Zambia no benesha chola munu nanga bikola munu jibo munanga henu to asakidira soko lingi otika la sponsor na biso olingi to sala promotion ya bureau na yo entreprise na yo misala na yo on est là. Ça, c'est la chaîne du Grand Kasaï. On parle que du développement et le social du Kasaï. Pas de la politique. Quand tu te vois boîte digito, tu te vois bantu, ngulukilo wa bantu, sombelo wa bantu, mushindu gato ba ko kumpala. Kaji kando homoisi, mvumna bla bani, biha hobi jugo bya nusumba heno, noasa, na shakazo boka kesi, ba tuambulisha kufachi bani to asa kwetu. Kato lege jano, fachi nzanga yenda, mujimu kwa kumbujima yani kukasai to. Nyo nbosu baluba, tuambulisha ifachi. Nasha we ukeba majimi tuambulisha ibana betu bwani tukeyesha inzala balu mukasai muchidinzala nzala ya mihita nzala ya uba kumvana shamuko wa musawani tukatujangana bwanzala uya kubabenda kuyakakenga uya kubabenda budichanana alukai mwetu tulokusomba midimu ya kubabenda ilichanana munawa wanywe alukai mwetu tulakusombe we lekelai kumwangala munemu nenu bamuluba agabamba we ngimba bayile kugami na bayakagenge midimu ya kugami egalelelelelele bangoma nanga abejidine byaga yambwanyo ngajibya banganye mulumanya mabanye wetwao jina jani Frank Chola njimufwa tuji wakalanda musenga wa binjijimbi mubitachi wa dipoku njimuditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasai njimwenza tujombetu mutuipachiletu kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu fakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tujombetu ndo kwambuluisha baluba bonsu baji bamwangala kabulo babujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhomoyi kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province eudi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine di 15 mubito fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi mom bwabya falukama makumi chitema ni mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongu bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongo kibwalukai bena Kasai mbamwangala mundonga muyetu tujitwakula bwakutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mukasai mutoke Kasai kakudibitala bijanza kusama katofaketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika jilu ya kwetu bya kuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kujibela chuluba cha bankambwa malongesha mumanai mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idiyenzeka kwetu Frank Chola wetu ntujomba twa haluntandala mu YouTube tudidishinga ni
jikwatisha dienu. Frank chola wetu ntujomba tujitukumwila mukasai oriental bonsu famu bwa kuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji. Frank chola wetu bonsu.